Open up your Bible with me to the Old Testament, to the book of Psalms. Tehke palun oma piiblit lahti Vanast Testamendist ja laulude raamatust. I'm going to start with Psalms chapter 34 here tonight. Ma alustan täna siin laulude raamatust ja 34. peatükist. But tonight is our sixth part on Real Life 2013. Aga täna on meil 6. osa reaalses elus 2013. And we've been talking about prayer. Ja me oleme rääkinud palvest. And we've been talking about the importance of prayer. Ja me oleme rääkinud palve vajalikkusest. And I believe that prayer should be part of our everyday real life. Ja ma usun, et palve peaks olema osa meie igapäevasest elust. And prayer is an awesome tool that God has given to us as a believer. Ja palve on üks võimas relv, mille Jumal on andnud meile kui usklikele. If we know how to use it right, kui meie teame, kuidas seda õigesti kasutada, it will be powerful and it will be effective in our siis on lives. väeline ja efektiivne meie elus. And so we're talking about prayer. Seega me räägime palvest. And I'm doing this not just to teach you what prayer is about. Ja ma ei tee seda selleks, et öelda ainult õpetada sellest, mis on palve. But I want to encourage you to pray. Vaid mina tahan julgustada sind palvetama. I want you to be men and women of prayer, talking to your heavenly Father. Ma tahan, et teie oleksite mehed ja naised, kes palvetavad ja räägivad oma taevas isaga. And I want us to know how to pray right. Ja ma tahan, et me teaksime, kuidas palvetada õigesti. I want us to pray in a biblical way. Ma tahan, et me palvetaksime piibellikult. But when you pray, just be yourself before God. Aga kui sina palvetad, siis ole sina ise Jumala ees. And you could talk to him just like you would talk to your best friend. Ja sa võid temaga rääkida samamoodi, nagu sa räägiks oma parima sõbraga. Because he cares about every area of your life. Sest tema hoolib sinu igast eluvaldkonnast. And so God is an awesome God. Seega Jumal on võimas ja väeline Jumal. And we believe in the power of prayer around here. Ja meie siin kandis usume palveväkke. Amen. We believe in the power of prayer. Me usume, palve toimib ja selle väesse. And prayer works. Ja palve toimib. And I thank God that I have a privilege to talk to the creator of the universe. Ma olen tänulik Jumalale, et mul on see au ja privileeg tõesti minna tema ette ja rääkida temaga. Because any of my problems Sest mis iganes probleemid mul on, is nothing for him. See ei ole tema jaoks mitte midagi. And so I can put my trust and all of my hope and faith in him. Seega ma võin oma lootuse, usu ja usalduse tema peale kõik panna. And I know he's going to take care of me. Ja ma tean, et tema kannab hoolt minu eest. So I want to share a few more things about prayer here tonight, and starting next month we'll probably move on to something else. Seega ma tahaks siis täna rääkida veel natukene palvest ja järgmisel kuul võtame arvatavasti uue teema. I could probably teach on prayer for the next 7 months. Ma võiksin arvatavasti palvest jutlustada järgmised 7 kuud. There is so much that the Bible instructs us on about prayer. Sellepärast, et Piibel väga palju juhendab meid just palvetamises. But probably what we'll do is we'll come back to this maybe in 6 months or a year and we'll add some more to what I've given you here over the past few weeks. Võib-olla on see, et 7 kuu pärast või umbes aasta pärast tuleme tagasi ja uurime veel seda sama teemat. But I hope that you realize and know that prayer is something for you. Aga ma loodan, et sa mõistad ja sa näed, et palve on midagi sinu jaoks. And just because you know about prayer, ja mitte lihtsalt see, et sa tead midagi palve kohta, doesn't mean that you're praying. Ei tähenda, et sa palvetad. Have you ever noticed that? Oled sa seda märganud? I mean, you could know all the rules and you could know why. Sa võid teada kõiki reegleid ja põhjuseid, miks. You could know that when God hears us when we pray. Sa võid teada seda, et Jumal kuulab sind, kui sina palvetad. But just knowing it doesn't mean you're doing it. Tead, et selle teadmine lihtsalt ei tähenda, et sa ka seda teed. I'd rather you do it and not know as much than know everything and not do it. Ma pigem tahaks, et sa teeksid seda ja ei teaks nii palju, kui et sa tead hästi palju ja ei tee seda. But when we pray, aga kui meie palvetame, the Bible gives us instruction that we're to keep our eyes open and to watch what's going on around us. Siis Piibel räägib, et me peaksime hoidma oma silmi lahti ja vaatama ja jälgima, mis meie ümber toimub. That we're to stand our ground, stand on the word, stand in faith. Et me peaksime jääma seisma kindlalt ja seisma sõna peal ja seisma usus. And when we pray, ja kui meie palvetame, we talk to the Most High God. Siis me räägime kõige kõrgema Jumalaga. He can do anything. Tema on suuteline tegema ükskõik mida. And the awesome thing is he loves and he cares about each and every one of us. Ja võimas ja vinge asi selle juures on see, et tema hoolib meist. And so we believe in this. Ja me usume sellesse. We live this. Me elame seda. I want this to be who we are. Ma tahan, et see oleks osa sellest, kes meie oleme. Is not just Christians. Mitte lihtsalt kristlased. But Christians that talk to our God. Vaid kristlased, kes räägivad oma Jumalaga. And you know what is kind of almost embarrassing to me? Mis on minu jaoks nagu
piinlik või tekitab häbi natukene, is, I watch some of these other religions. on see, et ma vaatan mõningaid neid teisi religioone And they pray to a God that does not even hear. ja nad paluvad Jumala poole, kes isegi ei kuule neid. They pray to a God that doesn't even respond to their prayer. Nad palvetavad Jumala poole, kes isegi ei vasta nende palvetele, ei reageeri nende palvetele. But it seems like many of them are more faithful to pray than many Christians who talk to the one true God. Aga võib tunduda, et paljud nende seast on palju ustavamad palvetama oma Jumala poole kui mõned kristlased. And I was watching something the other day on television Ma vaatasin telekast üks päev midagi, where all these guys all of a sudden stopped in the middle of their day and got down and prayed to their God. kus kõik mehed jätsid oma tegemised sinna paika üks teatud kell ja kõik need mehed põljutasid ja hakkasid palvetama oma Jumala poole. And I just was like, why aren't Christians more bold to pray? Ja mina mõtlesin selle peale, et miks kristlased ei ole julgemad palvetama. They're praying to a God that doesn't hear. Sest nemad palvetavad Jumala poole, kes ei kuule neid. They don't know God, Nad ei tunne Jumalat, but they're more faithful to pray than many of us. aga nad on ustavamad palvetama kui paljudki meie seast. I want to encourage you to be men and women of prayer. Aga ma tahan julgustada just sind, et sa oleksid mees või naine, kes palvetab. Because you and I have this awesome power and privilege that's available to us. Sest sinul ja minul on see võimas privileeg ja au palves. And it's greater than anything else that we could ever really do. Ja see on palju võimsam millest iganes muust, mida me võiksime teha. And so I'm encouraging you to pray. Seega ma julgustan sind palveta. And when we pray, Ja kui me palvetame, the devil can't stop you. The devil can't get you off siis course. saatan ei saa sind peatada, tema ei saa sind kursilt kõrvale kiskuda. When you have that connection with your Kui sinul God, on see ühendus Jumalaga, you might face difficulties. sul võivad tulla raskused, You might face some things that aren't pleasant, sul võivad ette tulla sellised asjad, mis ei ole meeldivad, but the devil will not be able to stop. aga saatan ei ole suuteline sind peatama. And you will always get the victory Ja sa alati saad võidu, because you know how to pray. sest sina tead, kuidas palvetada. And we need to know how to pray for every situation that we're in. Ja meil on vaja teada, kuidas palvetada iga olukorra eest, mis meie elus tuleb. And when we pray, Ja kui me palvetame, this is what I believe. siis mida mina usun, on see. I believe it equips us for our future. Ma usun, et see varustab meid meie tuleviku jaoks. God will prepare you and equip you for what's coming in your life. Jumal valmistab sind ette ja tema varustab sind selleks, mis on ees tulemas. And like we've talked about through these several weeks that we've been talking about prayer. Nagu me oleme rääkinud siin viimastel nädalatel, kui me palvest oleme rääkinud, When we pray, we want to make sure we pray along the lines of the Word. kui meie palvetame, et me peaksime vaatama, et me palvetame vastavalt Piiblile ja Jumala sõnale. We need to get into the Word so that we know the will of God. Me peaksime minema Piiblisse, et me teaksime Jumala tahtmist. That we're able to pray accurately for our Ja future. me saaksime täpselt, spetsiifiliselt palvetada oma tuleviku And eest. pray accurately over the situations that we might face in our Ja me life. saaksime täpselt palvetada nende probleemide ja olukordade eest, mis meie elus on. And like we talked about a couple weeks ago, Nagu ma paar nädalat tagasi rääkisin, when you pray, kui sina palvetad, make sure you use the power of amen in your prayer. siis tee kindlaks, et sa kasutad seda väge, mis on selles sõnas aamen. Thank you. Ma tänan. And use it in church. Ja kasuta seda kirikus. It's an awesome word. See on võimas sõna. I don't want it to be just a filler word for Ma ei you. taha, et see oleks lihtsalt mingi sõna, mingi täite sõna. You know, that just, it doesn't mean anything. See on mingi nagu kirjavahemärk, mis ei tähenda mitte Oh, midagi sinu hallelujah, jaoks. glory to God, thank you Jesus, hallelujah, glory to God, thank you Jesus, amen, 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 amen. Tänu sulle Jeesus, aamen, Jeesus ka kallistab isa, aamen, aamen. Those words mean nothing. Need sõnad niimoodi ei tähenda mitte midagi. I'd rather you sit quiet than just say words that Parem mean oleks, kui nothing. sa istuksid vaikselt, kui et sa pomised neid seal oma ette niimoodi, et need ei tähenda mitte midagi. But I want you hooked up with what's going on in here. I love it when you say amen. Aga ma tahan, et sa oleksid seotud sellega, mis siin toimub, et sa võtaksid osa sellest. And God loves it when we pray, when we say Jumalale amen. meeldib see, kui me palvetame ja ütleme aamen. Because that means, God, I believe you're going to do it right now in my life. Sest see tähendab, et Jumal, ma usun, et sa teed seda minu elus just nüüd. Amen is a powerful Amen word. on üks väeline sõna. Anyway, I'm not going to preach that message again. See ei ole minu tänane jutlus. Let's go on to what God put in my heart here tonight. Lähme edasi sellesse, mille Jumal pani minu südamest. I'm going to read from Psalms chapter 34. Loen laulude raamatust 34. I'm going to start in verse 1. It's probably verse 2 in Ja your ma alustan Bible. esimesest salmist eesti keeles, on see arvatavasti teine salm. It says, and I will extol the Lord at all times, and his praise will always be on my lips. Laulud 34 ja 2.
ma tänan isandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus. How many know that sometimes you have other things on your lips? Kui paljud teavad, et mõnikord on sul mõningad muud asjad sinu suur. We're complaining, we're worrying, we're angry. Muretseme, me viriseme, me oleme vihased. He says your praise will always be on my lips. Ta ütleb siin, et alati on tema kiitus minu suus. And so I think that's something that we can aim for. Hallelujah. Ma usun, et see on miski asi, mille poole me võiksime pürgida. Verse 2. Siis 3. salm. And says, my soul will boast in the Lord and let the afflicted hear and rejoice. Isandast kiitleb mu hing, viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Glorify the Lord with me, let us exalt his name together. Ülistage isandat koos minuga ja tõskem üheskoos kõrgeks tema nimi. Now listen here to verse 4. Nüüd kuulake siin 5. salmi. I sought the Lord and he answered me. Ma otsin isandat ja tema vastas mulle. How many can say that that's probably prayer? Kui paljud võiksid öelda, et see kõlab väga sarnaselt palvele. All right. I sought the Lord and he answered me. He delivered me from all my fears. Ma otsisin isandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. And those who look to him are radiant and their faces are never covered with shame. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Look here again in verse 6. Vaadake 7. salmi. It says, and this poor man called and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Siin see armetu hüüdis ja isand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikusest. Now here in verse 6. Nüüd see, mis siin 7. salmis räägib. When it talks about, having, well, verse 4 talks about having fears, verse 6 talks about having troubles. 5. salm räägib hirmudest ja 6. salm räägib siin, et tal on probleemid. And so, how many have had fears and troubles in your life? Kui palju teil on olnud hirme ja probleeme? How many maybe have some fears or troubles right now Kui palju tonight? teil täna on siin probleeme ja hirme? You know, maybe there's some things that we don't know about in our future. Võib-olla on mingeid asju, mida sa ei tea tuleviku kohta enda elus. Maybe right now you're going through something where you're believing God right now tonight to get you through. Võib-olla sa just praegu täna õhtul ootad ja usud Jumalalt, et tema aitab sind just täna mingist asjast läbi. You know, I love what the Word of God says. Mulle meeldib see, mis Jumala sõnas on kirjas. The Bible says that we are to trust in the Lord and we will not be afraid. Piibel ütleb, et me peaksime usaldama Jumalat ja siis me ei tunne hirmu. Amen. And then the Bible says this. Ja siis ütleb Piibel sellist asja. And when I am afraid, I will trust in the Lord. Ja kui ma kardan, siis kui ma tunnen hirmu, siis ma usaldan Jumalat. Amen. And so when I trust in the Lord, I will not be afraid. Seega, kui mina usaldan Jumalat, siis ma ei karda. And when I am afraid, I'm going to trust in the Kui ma Lord. tunnen hirmu, siis ma usaldan Jumalat. I encourage you tonight, whatever you're going through, trust God to get you through. Ma julgustan sind, et millest iganes täna läbi lähed, siis usu, et Jumal toob sind sellest läbi. In every situation, you can Igas trust the olukorras Lord. sa võid usaldada Jumalat. But we've all had things that we've feared before. Aga meil kõigil on olnud elus asju, mida me oleme nii-öelda kartnud. And we've had things that we feared that never happened. Ja me oleme kartnud ka asjade pärast, mis ei ole juhtunud. How many realize that? Kui paljudele tuleb see A jook lot kohale? of things we fear never happen. Paljud asjad, mida me kardame, mitte kunagi ei saa juhtuma. Oh, I'm just worried that it's going to be this, or what if this happens, or I don't know about that. Ma kardan, et äkki juhtub niimoodi või sedasi või äkki see tuleb ja teeb nii. Most of our fears never come to pass. Enamus meie hirmudest ei lähe täide mitte kunagi. But you know, a fear is something that could happen. Aga hirm on mingi asi, mis võib juhtuda. What we fear is something that is possible in a worst case scenario. Et see, mida me kardame, võib nii-öelda juhtuda kõige halvemas olukorras And nii-öelda. somebody who is full of fear, they are a person that will never do anything in their life. Ja kui keegi on täis hirmu, siis ta ei saavuta oma elus midagi. Because instead of looking at what could happen in a positive way, Sest selle asemel, et vaadata, mis võiks juhtuda positiivselt, they're looking at what could happen in a negative way. nad vaatavad, mis võiks nii-öelda negatiivselt selles olukorras juhtuda. And so why start a business when I could lose everything? Miks ma peaksin alustama äriga, kui ma võin kõigest ilma jääda? When somebody else is saying, I should start a business because look what I could be. Kui mõni teine inimene ütleb, et kuule, ma peaksin hakkama äriga pihta sellepärast, et vaata, milliseks ma võiksin saada. Why get married? Because I could get divorced. Miks ma peaksin abielluma, kui ma võin lahutatud Or you could saada? say, I want to get married because I want to have somebody with me. Või sa võid öelda, et ma tahan abielluda, sest ma tahan, et keegi oleks minuga koos. You know, so don't live in fear because you'll never do anything. Seega ära ela hirmus, sellepärast, et sa ei saavuta niimoodi midagi. We want to live by faith. Me tahame elada usus, By faith in the Most High God. usus kõige kõrgema Jumala poole. And
when we do face troubles, ja kui meil tulevad probleemid vastu, as it says here in verse 6, siis nagu siin ütleb Verse 7 in your 7. salmis, it says, and this poor man called out, and the Lord heard him and saved him out of his troubles. siin see armetu hüüdis ja isand kuulis ning päästis tema kõigist tema kitsikustest. So how many would say that's prayer? Kui paljud võiksid öelda, et see on nagu palve? He was in trouble, and he Tal cried oli out to the probleem ja ta Lord. hüüdis Jumala poole. And what did the Lord do? Mida isand tegi? Get out of that yourself. Ise saad hakkama sealt välja ronida. No, the Lord saved him out of his trouble. Isand päästis sellest tema probleemist. And so the Lord answers prayer. Ja Jumal vastab paladele. But I want you to recognize something here in verse 6. Aga ma tahan, et sa paneksid tähele, mis siin 7. salmis on. This man, he cried to the Lord out of trouble. See mees hüüdis Jumala poole vastavalt nii-öelda probleemile. And that's called a reactive prayer. Ja selle kohta öeldakse selline reaktsioonipalve. And we react to the trouble in our life. Et me reageerime sellele probleemile või sündmusele, mis meie elus toimub. And then we say, God, help me. Ja siis me ütleme, et Jumal, aita mind. And so that's a reactive prayer. Do you understand what I mean by See on that? selline palve, kus sa oled reageerinud millegile. And what I want to do is I want to try to make a shift in our prayer life. Ja mida mina tahan, et me teeksime oma palvelus, on see, et me teeksime väikse selle pöörde ja muudaksime seda. And what I want is for us not to be so reactive in our prayer. Ja ma nii-öelda ei tahaks, et me mingi põhjuse pärast reageeriks palves, Where we're praying about things that have already happened. kus me palvetame mingite asjade pärast, mis on juba juhtunud. Oh God, help me with this relationship. Jumal, aita mind selle suhtega, Because they said this today. sest nad ütlesid täna midagi sellist. And God, I feel kind of achy today. Heal my Ja body. Jumal, täna ma tunnen valu oma ihus, palun tervenda mind. And I don't know what I'm going to do about this bill that I have to Ja pay. ma ei tea, mida ma võtan ette selle arviga, mis mul tuli täna. God, help me with this. Jumal, aita mind sellega. Those are all reactive prayers. Need on kõik sellised palved, mis on nii-öelda tulnud, mis on sinu reaktsioon mingile olukorrale. We are praying about things that have already happened. Me palvetame asjade pärast, mis on juba juhtunud. What I want for you is I want you to start getting more ahead in prayer. Mida ma tahan, et sa hakkaksid tegema, on jõudma nii-öelda palves edasi. Don't just pray out of a reaction to what's already happened, Ära lihtsalt reageeri palves millegi, mis on juba juhtunud. but I want you to pray what I'm going to call a proactive Vaid ma prayer. tahan, et sa palvetaksid sellist nii-öelda, mille kohta ma ütlen, ennetavat palvet. That you're praying about your future. Et sa palvetad oma tuleviku pärast. You're praying about things that have not yet happened. Sa palvetad asjade eest, mis ei ole veel juhtunud. Because you can't change your now. Sest oma praegust sina ei saa muuta, on And you nii. can't change what happened yesterday. Ja sina ei saa muuta seda, mis eile juhtus. But by prayer, we can change what happens Aga tomorrow. läbi palve me võime muuta seda, mis on meie tulevikus. We can, yeah. And so we can change our future with our prayer. Seega me võime palve läbi muuta oma tulevikku. And we believe here at Eleva Ve Kogurus Ja siin Elava Vee Kooduses meie usume, that our future is paved with prayer. et meie tulevik saab sillutatud palve läbi. The road to where we're going is paved by our prayers for our future. See tee, kuhu me oleme teel, see tee saab sillutatud läbi palve. Now, before you get checked out on me here, Nüüd, what do you mean by that? before you stop listening to me, Enne kui sa nii-öelda ei taha enam mind kuulda võtta, I want to say this. ma tahan öelda sellist asja, It is important, et on väga tähtis, it is necessary, see on vajalik and it is powerful ja see on väeline, to pray reactive prayers. kui sa palvetad selliseid palveid, mis on tulnud reaktsioonina mingisuguse olukorra suhtes. We will always need to pray reactive prayer. Meil on kõigil vaja palvetada selliseid palveid, kus me reageerime mingile olukorrale. You're going to wake up some mornings and feel bad, and you're going to have to pray, God, give me strength for this day. Sa ärkad mõnel hommikul üles valuga oma ihus ja ütled, et Jumal, anna mulle jõudu tänaseks päevaks. We're always going to need to pray reactively. Meil on alati vaja palvetada neid nii-öelda reaktsioonipalveid. And as long as you live here in this world, there's going to be bad things that happen to you. Ja senikaua, kuni sa elad siin maailmas, halbu asju saab juhtuma sulle. We're going to have challenges. Meil tulevad väljakutsed. Things are going to become broken. Asjad nii-öelda murduvad. Things are going to get messed up. Asjad lähevad nässu. We're going to have needs. Meil tulevad vajadused. We're going to have pain. Meil saab olema valu. Inside and outside. Seespidine valu ja välispidine valu. And we're going to need God to help us Ja meil on vaja, et Jumal aitaks meil nendes to get olukordades. through where we're going. Et me saaksime läbi sellest sinna, mis on meie ees. But what I want you to do is take a good part of your prayer and focus
to your future. aga mida ma tahan, et sa teeksid, on, et sa võtaksid suhteliselt suure osa oma palvetest ja suunaksid selle Focus to the future. et sa keskenduksid tuleviku peale. I want us to get ahead in our prayer ma life. tahan, et me jõuaksime nii-öelda edasi oma palveelus. Do you believe that things can be avoided in your life if you'll just pray? kas usud, et asju võib vältida tänu sellele, et sa palvetad? Amen. Amen. Things could be changed in your future if you'll just pray. asjad võivad saada muudetud sinu tulevikus tänu sellele, et sa oled palvetanud. And I believe the plans that the enemy has against you can be stopped if you will ja pray. ma usun, et need plaanid, mis on sinu vaenlasel sinu vastu, neid saab peatada läbi Because palve. the enemy wants to steal, kill, and to destroy you. sest vaenlane tahab varastada, tappa ja hävitada sinu elus. But the power of God is greater than the power of your enemy. aga Jumala vägi on palju suurem kui sinu vaenlase vägi. on nii? The Bible even tells us this in Ephesians chapter 1. piibel isegi ütleb meile Efesaste esimeses peatükis, It's incomparable power. et see ei ole võrreldavgi vägi. It's not just God is stronger than the devil, see ei ole lihtsalt, et Jumal on tugevam kui saatan. like I'm stronger than Freddie. nagu mina olen tugevam kui Fredi. That's not even the kind of a comparison see ei ole isegi võrdlus selline, that it's God and the devil. et see on Jumal ja siis on saatan. It's incomparable power. see on võrreldamatu vägi. Does that make sense? saad aru sellest? I mean, it's not just, oh, I'm stronger than you. see ei ole lihtsalt, et ma olen tugevam sinust. God's just not even worried about him. Jumal isegi ei muretse selle pärast. God does not sit in heaven and think, what is the devil going to do today? Jumal ei istu taevas ja mõtle, et appikene või muretse taevas niimoodi, et appikene, mida saatan küll What täna do I võib need teha. to do to stop him today? mida ma peaksin tegema, et teda peatada täna? God doesn't even think twice about him. Jumal isegi ei mõtle 2 korda selle üle. It would be like me worrying about our secretary's son going to beat me up today. see oleks nagu mina peaksin täna muretsema sellepärast, et minu sekretäri poeg peaks mulle kallale tulema. Oh, what if he comes in and beats me up? mis siis on, kui tema poeg peaks mulle kallale tulema? He's 6 or anna mulle 7. peksa. He's ta on 6 ta on 6 või 7 How old is he? I don't aastane. know. 7 Anyway. I think, 7 or 8 even. He's 8? Okay, well, maybe he can start to beat me up. Maybe I got to change my... Võib-olla varsti tuleb ka kallale, ma ei tea. No, but for right now, aga praegu I'm igatahes not even concerned about that. ma isegi ei muretse selliste asjade pärast. Because there's incomparable power. sest see ei ole võrreldav. mina ja tema ei ole võrreldav väes. And it's the same way with the devil. ja täpselt samamoodi on saatana. There's absolutely nothing. et ei ole midagi, There's nothing that the devil can do ei ole midagi, mida saatan saaks teha, that God cannot overcome in your life. millest Jumal ei saaks saada võitu sinu elus. There's greater power in the name of Jesus sest Jeesuse väes on suurem vägi than in any other name. kui milleski muus. And Jesus' Jeesuse name. nimes on suurem vägi kui milleski muus. Let me say that again. There's greater power in the name of ma ütlen Jesus seda uuesti. Jeesuse väes on suurem vägi. ma ütlesin, Jeesuse nimes on suurem vägi. jaa. than any other Amen. name. kui kelle üheski teises nimes. Hallelujah. Halleluuja. Amen. And there's greater is he that is in you sest tema on suurem on see, kes on sinu sees, kui see, kes on maailmas. than he that is in the world. jaa, oluliselt. Amen. And so we can't just live reactionary. seega me ei saa lihtsalt elada niimoodi reageerides. That's not going to be the victorious Christian life. sest see ei saa olla võidukas kristlase elu. Is if the only time you pray is a reactionary prayer. kui ainus kord, kui sina palvetad, on, kui sa reageerid millegile. Oh God, here we go again. et Jumal hakkab jälle pihta. Another person doesn't like me. jälle ühele inimesele ma ei meeldi. Please help me. palun aita mind. Oh God, now what? Jumal, mida ma nüüd teen? I got to pay these bills. ma pean need arved ka maksma. If reactionary prayer is the only prayer you pray, kui need reaktsioonipalved või reageerimispalved on ainsad palved, mis sina palvetad, you are never going to be who God called you to be. siis sa ei muutu kunagi selliseks, kelleks Jumal on sind kutsunud. Oh, this happened. selline asi juhtus. That happened. see ka juhtus. And God, they said, Jumal teab, mis need ütlesid. and help me today ja aita mind täna. in Jesus' name. Jeesuse nimel. That's all reactionary prayer. see on kõik sellised reaktsiooni- või reageerimispalved. What I want us to do is to begin to launch things into our future. mida ma tahan, mida me hakkaks tegema, on see, et me hakkaks nii-öelda saatma asju ette, nii-öelda palveid ette oma tulevikku. And do it by prayer. ja tee seda läbi palve. That we go into our future, not just tomorrow, but I'm talking about 6 months, a year, 6 years. et me läheme oma tulevikku, ei lähe ainult homsesse, vaid läheme aasta pärast, lähme 5 aasta pärast, lähme 6 aasta pärast. Amen. That we're out there. et me nii-öelda palves oleme juba väljas eespool. That we're praying about us and everything that pertains to us. et me palvetame enda eest ja kõige selle eest, mis puudutab meid. And it's better to prevent than have to repent. ja parem on ennetada, kui parandada meelt.
It's better to prevent than have to repent. parem on ennetada, kui parandada meelt. And so all of us have temptations. All of us are going to need to repent about things. Meil kõigil on kiusatus, meil kõigil on vaja parandada neid millegi suhtes. But you don't have to just stop there. Aga sa ei pea lihtsalt sinna seisma jääma. And the only time you pray is when you're sorry, God. Ja I'm sorry. ainus kord, kui sa paletad Jumala poole, on siis, kui sa nii-öelda parandad meelt, ütlen, Jumal, anna mulle I andeks. did it again. I'm sorry. Jälle sain hakkama. I thank you that you're good and that you love me. Ma tänan, et sina oled hea ja sina armastad mind. Thank you that you forgive me. Tänu sulle, et sa andestad mulle. The next time you pray is the next time you mess up. Järgmine kord, kui sina paletad, on see järgmine kord, kui sa metsa keerad asjad. Did it again, God. Näed, Jumal, jälle sain hakkama. Please Sorry. forgive me. Anna mulle andeks. No, that should not be our prayer life. Ei, selline ei peaks olema meie palveelu. When you mess up, should you pray and ask forgiveness? Kas siis, kui sa keerad mingi käki kokku, kas sa peaksid paletama? Yes. Jaa, peaksid. Please, Palun palveta. quickly, Ja ruttu. make the adjustment. Tee see muudatus. Right? Okei? Am I in the right room here? Oleme õiges ruumis. Okay. So, what do we do? Seega, mida me teeme? We do pray for those things. Me palvetame nende asjade pärast. Jaa, muidugi, I kindlasti. want you to start praying for what's coming. Aga ma tahan, et sina hakkaksid paletama ka selle eest, mis on ees tulemas. Start believing God for bigger and better in your Hakka future. sina uskuma ja paletama nende suurte asjade eest, mis Jumalal on plaanis. Don't just pray about tomorrow's business meeting. Ära paleta lihtsalt homse äri mingisuguse kohtingu pärast. You start praying about this year's finances. Vaid sina hakka paletama selle aasta finantside pärast. That by December of this year, God, this is what I'm believing you for. Selle This kuu amount. detsembriks mina ootan mot sellist summat. And I'm taking a step of faith and I trust you, God, that you will supply. Ja ma võtan ususammu ja ma usun, et Jumal, sina varustad. And I'm believing you for me and my family that we will be able to grow to this in a few Ja ma years. usun, et mina ja minu perekond saame kasvada sellesse kohta tulevikus siis. Put your faith out there. Pane oma usku edasi Pray about it. ja paleta selle pärast. Now be real. Nüüd muidugi ole realistlik ja reaalne, No, normaalne. if you're making, say 12,000 euros in a year, Ütleme niimoodi, et kui sina teenid 12 000 eurot aastas, don't put your faith out there for, 97 million next year. siis ära pane oma usku sellesse, et järgmise aasta lõpuks on sul 97 miljonit Be eurot. realistic. Ole realistlik. Make steps. Tee vastavaid samme. Increase your faith. Stretch Kasvata oma yourself. usku, venita seda nii-öelda. But don't be so, ridiculous. Aga ära ole selline naeruväärne. Pray and ask God, God, what do you desire to do? Palu Jumalalt ja ütle talle, et Jumal, mida sina tahad teha minu elus? I'm going to make this much this year. I'm going to believe you for 5% increase next year. Need see aasta ma saan teenima nii palju, aga järgmiseks aastaks ma ootan 5% kasvu. Or 10%. Või 10% juurde kasvu. Or do you have enough faith to believe God for 15 or 20? Või kas sul on piisavalt palju uskuda, et uskuda Jumalalt 15–20% kasvu järgmiseks aastaks? Where is your faith? Kus on sinu usk? But then stick it out there and say, God, I trust you. Aga pane oma usk sinna välja ja ütle, Jumal, mina usaldan sind. And we pray for our future, not just for our now. Ja me palume oma tuleviku eest, mitte lihtsalt selle praeguse olukorra eest, mis meil on. Don't live reactionary. Ära ela ainult reageerides palves. And we need to go out into our future and we need to pray. Peaksime minema nii-öelda oma tulevikku ja palvetama. It's like an example I've used many times in our church. Näide, mida ma olen kordi siin koguduses kasutanud. If you're driving a car, Kui sina sõidad autoga, it is better to change your oil regularly siis on parem vahetada oma auto mootoriõli regulaarselt, than to drive it until you need to call a tow truck. kui et sõita selle autoga senikaua, kuni sul on vaja puksiirautot. When you call a tow truck, Kui sa kutsud selle puksiiri, the tow truck will come. siis küll see puksiirauto tuleb. Help is on the way. Abi on tee peal. But it's better to not have to call the tow Aga truck. on parem, kui sa ei pea kutsumagi seda puksiirauto. It's better to change your oil regularly. On parem, kui sa vahetad oma mootoriõli tihemini ja regulaarselt. Same thing as with the Lord. Täpselt samamoodi on issandaga. If you get stuck and you call out to the Lord, Kui sina jääd toppama ja paletad Jumala poole, the Lord will come. siis küll Jumal tuleb. Help is on the way. Abi on tee peal olemas. But it would be better to not have to get stuck Aga parem oleks see, kui sa ei jää kuskile kinni and to get out ahead in our prayer ja lähed oma palves nii-öelda edasi. and believe God that He's working on our behalf to deliver us from evil. Ja usud Jumalat, et tema on sinu ees juba ja päästab sind kurja eest. So it's better to be proactive than to just be reactive. Seega parem on ennetada
ennetada kui nii-öelda reageerida palves. Go with me to Matthew chapter 7. Läheme nüüd Matteuse evangeeliumisse ja 7. peatüki. Matthew chapter 7, and you know, throughout the New Testament, Matteuse 7 ja läbi terve Uue Testamendi. the Bible talks about and emphasizes prayer that is proactive, not reactive. Räägib piibel ja nii-öelda piibel keskendub sellele ennetavale palvele. Not reactive. Ja mitte siis sellele reageerimispalvele. The New Testament still talks about some reactive prayer. Nüüd Uues Testamendis räägib ka mõningatest palvetest, mis on nii-öelda reaktsioon mingile olukorrale. But there's an emphasis on praying proactively, praying into your future. Aga on selline kindel rõhk, mis on pandud sellele ennetlikule palvele. And so here in Matthew chapter 7, I want to start reading here with verse 7. Seega siin Matteuse 7. peatükis tahaks lugeda 7. salmist. It says, ask and it will be given to you. Nüüd paluge ja teile antakse. Is that reactive or proactive? Kas see on reageerimispalve või ennetav palve? It's proactive. See on ennetlik palve. You ask now and it will be given. Sest sa küsid ja siis sulle antakse. Seek and you will find. Otsige ja te leiate. Knock and it will be open to you. Koputage ja teile avatakse. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks the door will be open. Sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse. And so when you ask, you will receive. Seega kui sina küsid, siis sulle antakse. And so you're not talking about now, you're talking about your future. Sest sa ei räägi praegusest, sa räägid oma tulevikust. And Matthew chapter 6, Matteuse 6. peatükis. when we're looking here at the Lord's Prayer, Me vaatame meie isa palvet. the only thing about the Lord's Prayer that's reactive Siis ainus asi, mis meie isa palves on reageeriv osa nii-öelda, is, forgive us of our sins. on see, et anna meile andeks meie patud. That's right now. See on see, mis toimub praegu. That's a reaction to what's happened. See on reaktsioon sellele, mis on juhtunud. But everything else in this prayer is about the Aga future. kõik ülejäänud, mis siin palves on, räägib tulevikust. It's helping us to be proactive in our prayer. See aitab meil olla ennetav oma palves. And it's leaning into our future. Ja me nii-öelda toetume oma tuleviku poole. And this is what God is expecting from you. Ja see on miski, mida Jumal ootab sinu käest. And as we go forward into the future in this church, Ja kui meie läheme näiteks siin koguduses, läheme edasi oma tulevikus, I believe there are things that we must pray about before we will ever enter siis ma into. usun, et on paljusid asju, mille eest meil on vaja enne palvetada, kui me sinna saame. There's things we have to pray before we will ever see. On asju, mille pärast meil on vaja palvetada enne, kui me saame midagi näha. This is why we have a church prayer meeting once a month. See on põhjus, mille pärast meil on palve koguduse eest iga kuu. I wish we did it once a week. Ma tahaks seda iga nädal teha. Actually, I wish we had a prayer meeting every day for the future of our Tegelikult church. ma tahaks, et iga päev oleks meil palve koosolek selles suhtes, et palvetada koguduse tuleviku I pärast. wish people were so desiring to pray for the future of this church Ma that they come every igatsen day. seda, et koguduse inimesed oleksid nii janused, et palvetada iga päev, palvetada terve koguduse eest. We're not there yet, but I believe the day will come that we could have a prayer meeting every Et night. me ei ole hetkel seal, aga võib-olla tulevikus saab meil olla iga päev palve siis koguduse eest. But we need to be more proactive in our prayer. Aga me peaksime olema veel nii-öelda ennetavamad oma palves. And we know that God is going to be with us as we go into our future. Ja me teame, et Jumal saab olema meiega, kui me läheme nii-öelda kaugemasse tulevikku. So again, I believe we will always need to be reactive Seega ma usun, et me peaksime ka nii-öelda reageerima because palves. there is so much in our lives that needs to be fixed. Sest meie elus on nii palju asju, mis vajavad parandamist. Anybody need to be fixed? Kas kellelgi on vaja saada terveks täna? We all need to be Meil fixed. kõigil on vaja, et meid parandataks. Even County Lade. Siin Hallelujah. Kaunileidu. But so we all need to be fixed. Seega meil on kõigil vaja, et meid tervendatakse ja tehakse terveks. But for Parandatakse, jah. us to be able to be who God wants us to Aga be, selleks, et meie saaksime muutuda selliseks, kelleks Jumal tahab, et me I oleksime. believe that we all can become more proactive in Ma our usun, prayer. et me kõik võime nii-öelda ennetada ja teha ennetavaid palveid oma elus. Because I believe there's much that can be avoided. Sest ma usun, et paljusid asju võib vältida. Bad relationships, bad situations. Halbu olukordi ja suhteid. And if we connect with God, Ja kui meie ühendame ennast Jumalaga, if we connect with His wisdom and His help, kui meie ühendume tema tarkuse ja tema tahtega, we can connect with the power that God provides for each and every one of us. siis me võime ennast ühendada selle tahtega, mis tal on, selle väega, mis tal on igaühe meie And we jaoks. do that through prayer. Ja me saame seda teha läbi palve. I believe that there's much in life that would be avoided. Ma usun, et me saame elus paljusid asju ennetada. Amen.
ja We vältida. just connect with it. Me lihtsalt ühendame ennast Jumalaga. If we truly have the help of the Most High God, Kui meil on tõesti kõige kõrgema Jumala väeline abi, let's not just pray for today. ärme lihtsalt palveta tänase ja praeguse pärast. Let's lift up our eyes. Let's look into our future and believe God. Tõstkem silmad ja vaadakem ette tuleviku poole Now, one of the ja things that, palvetame selle eest. we've been looking at here in Matthew chapter 26, Üks asjadest, mida me oleme vaadanud, on siin Matteuse evangeeliumis 26. peatükis. Matthew chapter 26, verse 41. Matteuse 26 peatükk ja 41 salm. This is kind of the verse that we've been using as we've been teaching on prayer here for this past couple months. See on üks salmidest, mis me oleme kasutanud, kui me oleme rääkinud selle kuu jooksul palvest. It says, watch and pray so that you will not fall into temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. Matteuse 26 ja 41 salm. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatustesse. Vaim on küll valmis, aga ihu on nõder. Let me just ask you real quick, Ma küsin teie käest, what kind of a prayer is that? milline palve see on? Is that a reactive prayer or proactive Kas see prayer? on reageerimis- või ennetav palve? It's See proactive. on ennetav palve, jah. It's we're looking and we're praying. Sest me vaatame ja me palvetame. We're praying so that we do not fall to temptation in our future. Me palvetame, et me ei langeks kiusatusse oma tulevikus. That's what we're praying for. See on asi, mille pärast me palvetame. It's going out ahead, not praying from behind. Me palvetame sellest, mis on tulemas, mitte see, mis on ammu selja taga. And Jesus gave us this attitude that we're to have when we pray. Jeesus andis meile sellise suhtumise, mis meil peaks olema palvetades. It's kind of a like MMA type of an attitude in prayer. See on selline MMA tüüpi palvetamisseisak. You know, I'm going to go in there and I'm ready to fight. You bring Ma it lähen on. sinna ja ma olen valmis võitlema. Homme olen valmis. Ma olen valmis homseks nii-öelda. I'm ready right now. I'm ready for No, for that's not what I said. He's not. Sorry. When I go to prayer, Ja kui ma lähen palvesse, I'm ready right ma now. olen valmis praegu. Amen? I'm not just putting it off. I'm ready right now. Et ma olen praegu hetkel olen valmis. All right? So I'm ready to fight. Et ma olen valmis võitlema. And, you know, bring out whatever needs to be prayed for, I'm going to pray. Et mis iganes peaks tulema, mina olen valmis. I can pray. Et mina saan palvetada. I know my God. Mina tunnen oma Jumalat. Amen. That's the attitude Jesus is saying we need to have Et see on see in suhtumine, prayer. mis Jeesus ütleb, mis meil peaks olema siis palvetades. And we are to both watch and pray. Ja me peaksime olema valvsad ja vaatama ja palvetama. And like we've talked about throughout the last couple of weeks, we need to do both. Ja nagu me oleme rääkinud, me peaksime tegema mõlemat. We need to watch and Me pray. peame olema valvsad ja palvetama. Because if we only watch, Sest kui me oleme ainult nii-öelda vaatame ringi, what are we going to do? siis mida me teeme? We're going to worry. Me hakkame muretsema. We're going to look into our future. Vaatame tuleviku peale, oi. But if we only pray, Aga kui me ainult palvetame, then what? mis siis saab? We're going to pray some weak, wimpy prayers. Siis me palvetame selliseid nõrkasid ja mökusid palveid. Prayers that make no sense about tomorrow. Palved, mis ei ole seotud ega loogilised homse suhtes. So what we have to do is watch and Mida pray. me peame tegema, on olema valvsad ja palvetama. Say that real quick. Say watch and pray. Ütle, ole valvas ja palveta. Amen. Not just palveta. Ära lihtsalt palveta. Oh, God help me, God help me, God help me. Jumal aita mind, Jumal aita mind, Jumal aita mind. No, let's watch and pray so that we know what we're praying for. Ei ole valvas ja tea, mille pärast sa palveta ja palveta selle pärast. And so, you know, I've prayed for certain things in my future. Ma olen palvetanud kindlate asjade eest oma tulevikus. And I've seen those things come to pass. Ja ma olen näinud, kuidas need on täitunud nii-öelda või läinud korda. I've prayed for specific people that God has brought to my heart. Ma olen palvetanud kindlate inimeste eest, kes on tulnud nii-öelda minu südamesse. And I've seen things change in their lives. Ja ma olen näinud, kuidas asjad muutuvad nende eludes. I believe that prayer works. Mina usun, et palve toimib. And when we lift up our eyes and when we look into our future Ja kui meie- through the eyes of our heart, Tõstame oma silmad ja vaatame edasi ja näeme asju läbi oma südame silmade. I believe God will show us things that we are to pray about and to pray for. Siis ma usun, et Jumal näitab meile asju, mille eest ja mille pärast palvetada. And I believe that prayer should reach into our future. Ja ma usun, et palve peaks nii-öelda küündima meil tuleviku poole. And even things that we're not quite sure about, we don't really know about, we could still pray about. Ja isegi asjad, mille kohta me nii-öelda nii täpselt ja spetsiifiliselt ei tea, me võime palvetada nende asjade pärast. Pray and ask God that He will show you what to do. Palveta ja palu Jumal käest, et tema näitaks sulle, mida sa saad teha.
Pray the will of God over that situation and over those people. palu Jumala tahet selle olukorra ja nende inimeste üle. Pray for the guidance and for the wisdom of God. palu Jumalal seda juhtimist ja seda juhtnööre The wisdom. ja tarkust. Pray for protection. palu selle kaitse eest. Pray for every step that you're going to take. Palveta iga sammu eest, mida sa võtad oma tulevikus. When you start to pray more proactive, kui sa hakkad rohkem nii-öelda ennetlikke palveid tegema, it is going to be powerful. siis see saab olema väeline And I believe this. ja mina usun ka seda, You watch. et sa vaata, It will be fun. see saab olema üks lõbus aeg. Proactive prayer is a lot more fun than reactive Sest prayer. ennetlik palve on palju lõbusam kui see reageerimispalve. God help me now because look at this mess. Jumal aita mind nüüd, sest vaata seda jama, mis mul siin elus on. You know what? He's going to show up Tea mida, ta näitab ennast ja ta ilmutab ennast selles because he olukorras. is the God that will help us in our time of trouble. Sest tema on Jumal, kes aitab meid häda ajal. But that's not as fun Aga see ei ole nii lõbus. as looking out ahead in our life and saying, God, I'm trusting you for Kui that. see, kui sa vaatad oma tuleviku poole ja ütled, et Jumal, mina ootan sinult seda. And I want to have that. Ma tahan, et mulle kuuluks And see. you promised me this. Ja sina tõotasid mulle seda. And I'm walking into it. I'm headed Mina for it. kõnnin selle poole ja ma lähen selles suunas. I will have it Ja mulle saab see kuuluma. because I know that you love Sest ma me. tean, et sina armastad mind. I know that you will Ja supply. ma tean, et sina varustad mind. Amen. That's Amen. what we're going after. See on see, mille järgi me lähme. And that's a much more fun, that's a much more exciting way to pray. Ja see on palju lõbusam ja põnevam viis palvetamiseks. And when you pray, Ja kui sina palvetad, pray with power. siis palveta väega. Don't pray weak, wimpy prayers. Ära palveta selliseid nõrkasi, nõrgukesi palveid. And you know, as you pray for your future, Kui sina palvetad oma tuleviku eest, and you know, you can pray for your finances. siis tead, sa võid palvetada oma finantside eest. You can pray for your health. Sa võid palvetada oma tervise eest. You can pray for wisdom. Sa võid palvetada tarkust enda elu. But you know, you could also pray for your kids. Aga tead, sa võid ka palvetada oma laste pärast. You could pray for your baby's spouse. Sa võid palvetada oma lapse siis abikaasa pärast. Yeah? Right? I mean, you could start as soon as you find out that you've got a baby in your tummy, mommy, you start praying, God, bring him a good person. Ja kui sina juba tunned, et või sa tead, et sa oled rase, siis hakkad tema paarilise tulevikupartneri pärast palvetama. And when that man or woman shows up, Ja et kui see mees või naine ilmub sinu lapse elus, you could say, I've been praying for you for so many. siis sa võid öelda, et ma olen nii mitu aastat palvetanud sinu pärast. You're an answer to my prayer. Sa oled üks vastus minu palvele. We could Amen. pray for our Me kids. võime palvetada oma laste tuleviku pärast. We could pray for our jobs. Me võime palvetada oma töökohtade pärast. We could pray for our family. Me võime palvetada oma perekonna eest. Pray if you're not married, pray for your spouse. Kui sina ei ole veel abielus, siis sa võid palvetada enda abikaasale. Wherever they are tonight, that they're covered by your prayer. Et kus iganes nad täna õhtul ka ei oleks, nad on kaetud sinu palvega. God is protecting them and directing their steps and keeping them safe. Jumal kaitseb neid, hoiab neid ja juhatab nende samme. That they're opening up their heart to Him Et nad avavad oma südant temale. so that when they meet you, that they're ready to know you. Et kui nemad kohtuvad sinuga, siis nad on valmis sinuga kohtumiseks. Wherever you're at, Kus iganes sina oled. how many know we've got things that we could pray for our future? Kui paljud teavad, et sa võid palvetada oma tuleviku suhtes. And so we need to be proactive in Seega our me peaksime prayer. olema ennetlikud oma palves. I believe we need to get more ahead in our prayer. Me peaksime jõudma edasi oma palves. And you have people that always say stuff like this. Ja on paljusid inimesi, kes võivad öelda selliseid asju. Well, can't God already see what's going to happen? Et kas Jumal ei näe seda, mis on juba tulemas? You know, can't God do whatever He wants Et to kas do? Jumal ei saa teha, mida iganes tema tahab teha juba täna? Can't God change the heart of a king? Kas Jumal saab muuta nii-öelda king's heart? Yeah. Kuninga südant? Can't God change people's heart? Kas Jumal suudab ka muuta tavaliste inimeste Why südameid? do I need to pray if God can do it all? Et miks ma peaksin palvetama, kui Jumal võib teha neid asju? Of course God can and God does do these things. Vaata, muidugi Jumal saab ja Jumal võib teha neid asju. Well, then why do I need to spend so much time praying? Siis miks mul on vaja nii palju palvetada? I don't know all how this whole thing works, Tead, mina ka ei tea, kuidas kõik terve see süsteem toimib. but I do know this. Aga ma tean seda, Is God wants you to make Him your source. et Jumal tahab, et sina teeksid temast oma allika. And so even though He knows what you need before you pray, Kuigi tema teab seda, mis on sinu vajadused enne, kui sina palvetad, He asks us to pray. siis tema ütleb meile, et palveta selle pärast. God knows what you need before you pray. Jumal teab, mida sul on vaja enne, kui sina palvetad. Pray and ask God to meet those needs. Aga palveta Jumala poole, et tema täidaks need vajadused. And you might think, well, that just doesn't make sense. Sa võid öelda, see ei kõla loogiliselt. If He already knows why,
kui tema teab, siis miks? If he really loves me, why doesn't he? Kui tema tõesti armastab mind, siis miks ta ei tee seda? He wants you to make him your source. Aga tema tahab, et sina teeksid temast oma allika. He wants you to look to him. Ta tahab, et sina vaataksid tema poole. Say, God, I trust you for this and I know you know I need it. Ja ütleksid, et Jumal, ma usun, et sina varustad mind sellega ja ma tean, et sina täidad selle vajaduse. God knows how dumb I am. Jumal teab, kui rumal mina olen. And I pray and I ask for wisdom every day Ja anyway. mina iga päev palun Jumala käest tema tarkust endale. And he gives me wisdom. Ja tema annab mulle tarkust. I'm wise beyond my years. Ma olen targem vaatamata oma noorele eale. No amens except for Ulo. Come on. Ainult Ülo ütleb aamen, no tore. But I am wise. God Aga gives me Jumal wisdom. annab mulle tarkust, ma olen tark. And I am thankful Ja for ma olen that. tänulik kõige selle eest. I am so thankful for Ma that. olen nii tänulik Jumalale But selle in eest. myself, I know I'm not very wise. Iseenesest ma tean, et ma ei ole väga tark. So I ask God every day, God, give me wisdom for this. Seega iga päev mina palun Jumala käest, Jumal, palun anna mulle tarkust. Give me wisdom for this. Anna mulle tarkust selleks And päevaks. he loves me so much. Ja tema armastab mind nii väga. And he gives me wisdom. Ja tema annab mulle tarkust. But I make him my source. Aga ma teen temast enda allika. So that I can't take credit for it. Et mina ei saaks võtta kogu au endale. I give him all the glory. Sest ma toon kogu au temale. Because I know I would be nothing without Sest mina him. tean, et mina ilma temata ei oleks mitte keegi. And so he knows what we need. Sest tema teab, mida meie vajame. God looks at me and he knows that boy needs wisdom. Jumal vaatab minu peale ja ütleb, et see poiss vajab tarkust. But he wants me to ask. Aga ta tahab, et mina küsiksin tema He käest. wants you to ask for your life. Ta tahab, et sina küsiksid enda elu jaoks. He wants to ask for your needs. Ta tahab, et sina paluksid enda vajaduste eest. He wants us to pray reactionary. Ta tahab, et sa paluksid siis selliseid reaktsioonipalveid. But he also wants to pray Aga proactive. tema tahab ka, et sa paletaksid neid ennetlikke palveid. Say, God, I believe this is what you desire for me. You've promised me. I receive it. Ja ta tahab, et sa ütleksid, et Jumal, näed, sellist asja oled sina mulle tõotanud ja mina usun ja ma võtan selle vastu. And so this is the way we need to pray. See on viis, kuidas me peaksime paletama. And God doesn't want us to make anyone else our source. Ja Jumal ei taha, et me teeksime kellestki teisest oma allika. He wants us to turn to him for all that we need in our lives. Tema tahab, et meie pöörduks tema poole kõige suhtes, mis me elus vajame. And we are to pray and we are to believe God to move supernaturally in our Ja me lives. peaksime paluma ja uskuma, et Jumal liigub üle loomulikult meie elus. Again, pray for your children. Jällegi paluma oma laste pärast. Pray for your future. Palveta oma tuleviku suhtes. Pray for the church. Palveta koguduse eest. Pray for the lost that don't know Jesus. Palveta kadunute eest, kes ei tunne veel Jeesust. And do you think God will move when we pray? Nüüd, kas sa usud, et Jumal võib liikuda, kui sinna palvetad? Can we have some impact? Can we see lives changed Kas if we meie võime pray? mõjutada, kas inimeste elud võivad saada muudetud? Can things be avoided? Can things be connected if we pray? Kas asju saab ennetada, kas asju saab ühendada nii-öelda tänu sellele, et me palvetame? I believe they all can. Mina usun, et kõike seda saab, I believe there's power in prayer. sest ma usun, et palves on vägi. And the people, the men and women of God that pray, they're the men and women of God that will see results. Ja need jumalakartlikud mehed ja naised, kes palvetavad, need on need mehed ja naised, kes näevad tulemusi enda elus. Go with me to 1 Timothy chapter 2. Läheme esimese kirja Timoteosele. 1 Timothy chapter 2, I don't read the first two verses. Esimene kiri Timoteosele ja ma tahan lugeda siit teisest peatükist ja esimesest salmist. It says, I urge you first of all that prayer and request and intercessions and thanksgiving be made for everyone. Esimene Timoteosele 2 ja 1. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. Especially your pastor. Eriti oma pastori pärast. Oh, no, sorry, that's not in Okei, there. see ei ole vist siin kirjas. For kings and all those in authority, that we might live quiet and peaceable lives in all godliness and holiness. Kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. And so again, the Bible is instructing us to pray. Jällegi, Piibel annab meile juhtnööre, et me But paletaks. let me ask you again. Nüüd ma küsin sinu käest Is uuesti. this a reactive prayer or a proactive prayer? Kas see on reaktsioonipalve või ennetlik palve? It's a proactive prayer. Ei, see on ennetlik palve. It's so that our future will be quiet and peaceable. Selle jaoks, et meie tulevik saaks olla vaikne ja rahulik. And so we're to pray for everyone. Be thankful for God for everybody. See on, peaksime olema tänulikud Jumalale kõige eest. God, I thank you for Lona and Pila and Ain and I thank you for everybody. Ma tänan tõesti Jumalat kõikide eest, Loona ja Pille kõikide eest. You know, I thank you, Father, for giving me all these people that I have in my life. Et isa, ma tänan, et sa oled andnud mulle kõik need inimesed, kes minu elus on olemas. And I thank you for my leaders. Ja ma tänan sind oma juhtide eest. Thank you for my boss. Ma tänan sind oma ülemuse eest. Thank you for my pastor. Tänan sind oma pastori I eest. thank you for the government. Ma tänan sind selle valitsuse eest. Bless them. Jumal õnnista neid. Give them wisdom to Anna neile lead me, tarkust, et nemad juhiks mind. that I could have
the very best. et mulle võiks kuuluda see kõige parem. That's how we need to be praying. Me peaksime palvetama selliselt. And it's about so that our future Ja see on goes well. selleks, et meie tulevik läheks korda. It's about our future being the way God wants it Meie to be. tulevik saab siis selle läbi muutuda selliseks, nagu Jumal tahab, et see And if oleks. your life is not quiet and peaceful, Ja kui sinu elu ei ole selline vaikne ja rahulik, then I think you need to get ahead more in your siis prayer. ma usun, et sa peaksid natukene kaugemale jõudma enda palveelus. You need to put your prayers out there more for your life to get better. sa peaksid oma nii-öelda palved niimoodi ettepoole lükkama, et sinu elu saaks muutuda paremaks. And when you pray, there's things that you know, but there's things you don't know. Ja kui sina palvetad, siis on asju, mida sa tead, mille eest palvetada, ja on asju, mille eest sa ei tea, mille eest palvetada. And we need to pray and trust the Holy Spirit to help us to pray about the things we don't know. Ja meil on vaja, et Püha Vaim aitaks meil palvetada nende asjade eest, mida me ei tea. But we need to get ahead in prayer. Aga meil on vaja palves jõuda ette. And it's going to affect our life. Ja see mõjutab meie elu. And if we get ahead in prayer, it'll affect our lifestyle. Ja kui sinu palvelu muutub, siis see muudab ka sinu elustiili. It'll affect your life. See muudab sinu elu And it'll affect your ja lifestyle. see muudab sinu elustiili. You getting that? Saad sellest? I don't want to just live. Ma ei taha lihtsalt elada. I want to really live. Ma tahan tõeliselt elada. Amen. I want to have a lifestyle that is godly. Ma tahan, et mul oleks selline jumalakartlik elustiil. The way that God would want me to live. Et ma elaksin nii, nagu Jumal tahab, et ma elaksin. How many want that for Kui you? palju tahaksid sellist asja endale? You know what? I want that. Mina tahan seda sinu jaoks ka. And if I want that for you and I'm not even the one who created you, Ja kui mina olen see, kui mina isegi tahan sinu jaoks sellist asja ja mina ei ole sind loonud, how much more do you think the creator that created you Siis- wants you to have an awesome life? kui palju sa usud, et see, kes sind lõi, loodab sulle palju paremat ja palju enamat, kui mina suudan? And so this is important for us that we pray See on proactively. väga tähtis, et me paletaksime nii-öelda ennetlikke palveid. Oh, I've got another big point. I hope we get it. Ja veel üks suur punkt, ma loodan, et me jõuame. But anyway, the church has become very not what I'm talking about tonight. Aga igatahes, millest ma tahan rääkida, on see, et tänapäeva kogudus on muutunud vägagi selliseks, mis ei ole selline, nagu ma just olen rääkinud. I'm not just talking about our church. I'm talking about the church in the world Ma ei today. räägi ainult enda, nii-öelda meie kogudusest, ma räägin tervest selle maailma kogudusest, Because üle terve maailma. I'm praying and I'm believing God that our church is going to rise to a new level. Sest mina palvetan, et meie kogudus saaks tõusta nii-öelda uuele tasemele. That we're not an example of what a Christian should not be, but that we would be an example of what Christians should be. Et me ei ole eeskujuks kristlastele, millised kristlased ei tohiks olla, vaid eeskujuks kristlastega, milline kristlane peaks olema. But the church in the world today has become very preoccupied with things. See kogudus, kes siin nii-öelda maailmas on nii-öelda väga selline Preoccupied. hõivatud asjadega, jah, täpselt. Become very distracted by things. Nende nii-öelda tegevused nii-öelda häiritud selles, mis nad ette võtavad. And the church has become very reactive. Ja kogudus on nii-öelda muutunud väga selliseks reageerivaks. Something bad happens, the church shows up. Midagi halba juhtub, küll kogudus ilmub. Something bad happens, the church prays. Kui midagi hullu juhtub, siis kogudus palvetab. And you know, again, I'm not saying that's a bad thing because we need to Nüüd show up, we jällegi, need to pray. ma ei ütle, et see on halb asi, sellepärast, et kogudus peaks tegema selliseid asju. But if that's all the church is, if that's all the church does, we will never be what God called us to Aga be. kui see on ainus asi ja see on ainus viis, kuidas terve kogudus palvetab, siis me ei saa muutudagi selliseks, nagu Jumal tahab, et me There's a oleksime. disaster, floods. Mingisugune katastroof, mingisugused upustused. The church shows up to help. Siis kogudus läheb ja ilmutab ennast ja aitab neid inimesi. Well, where were all those people before the flood? Nüüd, kus olid kõik need kristlased ja kogudused enne seda uputust? Where were all those people before Kus the need flood? inimesed olid enne seda uputust? Where was the church before there was this catastrophe? Kus oli kogudus enne seda, kui see katastroof juhtus? We'll show up after. Woohoo, we're here to help. Me tuleme pärast, kui see katastroof on olnud ja siis aitame. But where were we when there were people that were lost? Kus olime me siis, kui olid need inimesed, kes olid kadunud? Why didn't the church go in and say, we want to tell you about Jesus who loves you? Miks kogudus ei läinud sinna ja rääkinud, et tead, me tahame rääkida teile Jeesusest ja tema armastusest? Let me tell you about life. Ma räägin sulle elust. I'm talking real Ma räägin life. tõelisest elust. Real life. Tõelisest elust. Real life. Tõelisest elust. Real life 2013. Tõelisest elust, mis võib toimuda 2013. aastal. We pass people on the street every Me day. läheme iga päev tänavalt läbi, mingisugustest tänavatest läbi. Ja inimestest mööda tänavatel. Sorry. You all right? Don't Yeah. hurt yourself. It's okay. You don't need to hurt yourself about it. We pass people every day. Me läheme iga päev tänaval inimestest mööda.
And they're lost. ja need inimesed on kadunud. They're hurting. Nad saavad valu And we do nothing. ja me ei tee mitte midagi. You know what? I'm talking to myself. Nüüd ma räägin iseendaga ka. Now, once they come to an end and they, oh, somebody help me, we're there. Nüüd, kui mingisugune probleem juhtub ja nad on, ütlevad, meil on abi vaja, siis me ütleme, siis me läheme sinna, aitame neid. Why can't we help them before the disaster? Aga miks me ei võiks aidata neid enne neid katastroofe? All right, that's another, I'm going to preach on that another time. Sellest jutustan mõni teine kord, okei? But the church has become very distracted and very reactive. Aga see tänapäeva kogudus on väga sellise nende tähelepanu on väga hajutatud ja nad reageerivad kogu aeg. And we're distracted by politics. Ja meid häirib, meie tähelepanu hajutab see poliitika, mis siin maailmas on. We're distracted by issues in everyday life. Erinevad probleemid igapäevaelus tõmbavad meie tähelepanu kõrvale. Distracted by the culture that we live in. See kultuur, mis meie ümber on. And we're distracted by our own faults and failures. Ja meie tähelepanu hajutab kõrvale ka meie enda vead ja probleemid. And so there's lots of things that are distracting the church. See on erinevad asjad, mis häirivad selle koguduse tegevust. And that we're only reacting to situations around us. Me ainult reageerime olukordadele elus ja meie ümber. You know, oh, there's a gay pride parade. Well, we need to go down and stop that. Et teate, mingisugune geide paraad toimub, me peame selle peatama kuidagi. Let's go stand there with the sign, say Jesus loves you, repent. Läheme sinna selliste siltidega, kus ütleb, Jeesus armastab sind, paranda meelt. No. That's not what we should do. ei, seda me ei peaks kohe mitte tegema. We need to be there for those people because they're hurting. Aga me peaksime olema kättesaadavad nende inimeste jaoks, sest nad on haiget saanud. Amen. We need to know why we do what we do. Meil on vaja teada, miks me teeme seda, mida me teeme. And I believe we need to get out ahead and not just react, but we need to create things. Ja ma usun, et me peaksime edasi jõudma, et mitte lihtsalt reageerida, vaid edasi jõuda oma palvetes. Create an atmosphere for people to come and to know God. Luua sellise olukorra või luua sellise atmosfääri, kus inimesed saavad olla ja õppida tundma Jumalat. And the enemy loves it if he could keep the church reactive in their prayer. Ja saatanale meeldib, kui ta saab hoida kristlasi ainult reageerimas erinevatele olukordadele. The enemy would love to just keep you reacting. That's all we do. Saatanale meeldiks, kui ta saab sind hoida ainult reageerimas erinevatele olukordadele. So that you never get proactive. Et sa kunagi ei saa seda ennetlikku palvet tuuagi esile. And if you think that's going to get the job done, you're wrong. Ja kui sa usud, et see täidab või parandab selle probleemi, siis that's going to get the work done. Kui see töö saab tehtud läbi selle siis sa eksid. I think that you and I here in this church, Ma usun, et sina ja mina siin koguduses, the people that God has called here to this place, need inimesed, kelle Jumal on kutsunud siia paika, that we must become more proactive in our prayer and not just reactive to what's going on around us. Muutuma ennetlikuks kõikidest asjadest, mis meie ümber toimub, mitte ainult reageerima asjadele, mis toimub. And our focus needs to be forward. Our focus needs to be to our future. Meie fookus peaks olema ettepoole ja tuleviku poole. And when we come on Wednesday nights, one of the things we do is reactive prayer. Ja üks asi, mida me teeme, kui me kolmapäeviti kokku saame, on see reageeriv valve . We pray for those needs in the room. Me palvetame nende vajaduste eest, mis siin ruumis on. We will always do that. Ja me alati teeme seda. It will always be needed. Seda on alati vaja. But I want us in our times of prayer to always be looking forward. Aga ma tahan, et me oma isiklikus palveelus võtaks selle aja, et palvetada ennetlikke palveid. Because it seems to me that Christians are overly concerned with government issues. Sest mulle tundub, et kristlased on liigagi hõivatud palvetama praeguse poliitika pärast. Christians are complaining about culture issues. Kristlased virisevad nende kultuuriprobleemide üle. Christians are focused on the problems in the world. Ja kristlased keskenduvad maailma probleemidele. And the church should pray about these ja things. Muidugi kogudus peaks paletama nende asjade pärast. But the main focus of our prayer should be out ahead and what's coming. Aga meie palved põhifookus peaks olema tuleviku peale see, mis on ees ootmamas. Saying, God, we're expecting you to show up Sunday. Et Jumal, me ootame, et sina ilmutad ennast pühapäeval. Because I've got 4 families coming to church with me and you better be there. Sest minuga tulevad kaasa 4 perekonda ja parem oleks, kui sa oleks seal. Man, if we had more people like that in this church. Kui meie koguduses oleks rohkem inimesi, kes on sellise südamega, siis oi. Amen. We want that. Me tahame seda, meil on vaja seda. We need to be believing God for future. Me peaksime uskuma Jumalalt tuleviku suhtes.
I'm believing God for great things. mina usun suuri asju Jumalalt. And I'm preaching to myself tonight too to encourage me to continue to pray more for the ja future. täna ma samamoodi jutlustan endale ja julgustan iseennast palvetama rohkem tuleviku We pärast. need to get out ahead in our prayers. meil on vaja minna edasi ja jõuda edasi oma Oh, palvetes. wow. I want to get here, so hurry, 10 minutes. 10 minutit veel sutta. 2 Thessalonians. Teine Thessaloniklastele. 2 Thessalonians chapter 2. Let me get to this cool point here. Teine Thessaloniklastele teine peatükk ja ma tahan jõuda ühe tähtsa asjani. It says, for the secret power of lawlessness is already at work, but the one who now holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. 2 Thessalonians 2:7. Yes. Okay. Teine Thessaloniklastele teine peatükk ja 7. salm. Vägivalla... What is For the secret power of lawlessness? Ahah, okei. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. So there's a power of lawlessness that's at work right now. Seega on selline saladus, mis toimimas... There's a power of lawlessness. What does your Bible say? Seadusetuse vägi. There's this power that's already at work. Is that what your Bible says? On selline vägi, mis juba on toimimas, not exactly. What does it say? It says secrets of violence. Violence are at work, though, yeah? Yeah. Is already at work. It is already at work. Okay, so there's the enemy is doing things in the world today. I think it's very easy for us to see that. Seega, mida ma usun, on see, et selle läbi, et me võime näha, et vaenlane teeb tööd väga siin maailmas täna. And when it talks about the one who is holding it back, ja kui siin räägib sellest, et keegi hoiab seda midagi tagasi, who do you think it's talking about? siis mis arvad, kellest räägib siin? Well, it's talking about God. Siin räägib Jumalast. It's talking truly about the Holy Spirit. Siin räägib tegelikult püha vaimust. Because God the Father, sest Jumal Isa He's in heaven, on taevas. right? That's where He is. See on koht, kus tema on. God is in heaven. Jumal on taevas. He's sitting there and He is not worried about anything. Tema istub seal ja tema ei muretse mitte millegi pärast. He's waiting for the time to come and collect His church. Tema ootab seda aega, millal tema saab järgi tulla oma kogudusele. Jesus is at His right hand. Jeesus on tema paremal käel. And He's praying for you continually. Ja tema palvetab jätkuvalt eespalveid sinu eest. Hallelujah. That's awesome. Halleluuja, see on väga vinge minu arust. Amen. But the Holy Spirit is the one here on the earth. Aga püha vaim on see, kes on siin maa peal. And the Holy Spirit is the one who is holding back evil. Ja püha vaim on see vägi, kes hoiab tagasi nii-öelda kurja tegutsemist. And let me just add what Lona says, the Holy Spirit and the church. Ja ma lisan selle, mis Loona ütles, et püha vaim ja kogudus kooskõlas Holds back the enemy. hoiavad tagasi vaenlast. And it's until he's taken away. Kuni see kogudus on siis üles No, võetud. until the Holy Spirit is taken away. Kuni püha vaim on siis võetakse ära. And then look at verse 8. Ja vaatame siin 8. salmis. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. Siin see paremini. Alles siis ilmub seadusevastane, kelle isand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma omalikuks saamisega, kui ta tuleb. So the Holy Spirit and the church is holding back the enemy. Seega püha vaim ja kogudus hoiavad tagasi seda vaenlast siis. Because the Holy Spirit is in us. Sest püha vaim on meie sees, on nii. Amen. He's Amen. the power of God. He makes us alive in Christ Jumala Jesus. vägi, kes teeb meid elavaks Jeesuses Kristuses. And one promise that we know about the Holy Spirit from Jesus Ja üks teotus, mis me teame püha vaimu kohta Jeesuselt kuulsime, is He will never leave you and He will never forsake you. on see, et tema kunagi ei jäta sind, tema kunagi ei hülga sind. And so when He's taken away, Seega, kui püha vaim võetakse ära, what is this talking about? siis millest siin räägib? If He's never going to leave us, then why is God going to take Him Kui away? tema ei jäta meid kunagi maha, siis miks siin ütleb Piiblis, et kui tema läheb ära? Well, this is talking about the rapture of the church. Nüüd siin räägib sellest koguduse ülesvõtmisest. And when the Holy Spirit is taken away, we're going to be taken away with Him. Ja kui püha vaim nii-öelda võetakse maa pealt ära, siis meid võetakse koos püha vaimuga. You know, we're going to be lifted up off the planet. Meid tõstetakse lendu siit planeedi küljest. Instantly, we're going to be in heaven in the presence of our Lord Jesus and of the Father God. Ühe hetkega saame me olema kõige välisema Jumala ees. Lord Jesus Ja and the Father tema liigelus, ja, God. Isa Jumal. And so
then at that time on the earth, there's going to be nothing that will hold back the enemy. Ja sellel ajal siis siin planeedi peal mitte miski ei hoia vaenlast tagasi. But the Holy Spirit in the church right now are here and we're holding back lawlessness. Aga praegusel hetkel nii-öelda meie ja püha vaim hoiame tagasi seadusetust. Because we are still here, Ja tänu sellele, et meie oleme veel siin, things are not as bad as what they are going to be. siis asjad ei ole veel nii hullud, kui nad saavad olema. And you look around, you watch the news, and you say things are really bad. Ja sa vaatad ringi, vaatad uudiseid ja sa ütled, et kuule, asjad on päris hulluks läinud. Well, yes, Nüüd jaa, and that's why I think we need to pray ja ma usun, more. et see on põhjus, mille pärast me peaksime rohkem palvetama. The church needs to pray more. Kogudusel on vaja palvetada rohkem, Not in reaction, but proactively. mitte reageerides olukordadele, vaid ennetlikke palveid. That the plans of the enemy would be stopped. Et vaenlaste plaanid saaksid peatatud. That there would be godly sabotage and the evil that the enemy wants to do. Et Jumal saboteerib seda kurjust, mis meie vaenlane tahab teha. But you need to know this. Aga sa pead teama ka seda, The world is very blessed by the presence of the church. et maailm on väga õnnistatud selle koguduse kohal olemise läbi And they don't even know it. ja nad isegi ei tea seda. But if we were not here, Aga kui meid ei oleks siin, if there were not people praying, it would be a lot worse than what kui it siin is. kui siin maa peal ei oleks inimesi, kes palvetaks nende ees, siis olukorrad võiksid olla palju hullemad. I just got a great idea for a new reclam campaign. Ma just sain ühe geniaalse idee reklaamikampaania jaoks. Just, you're welcome, LVV Kogudus. Lihtsalt, sa oled tere, kuidas sa ütleksid seda? When somebody says, palun, Yeah, ole lahke, elave kogudus. Palun väga, ole lahke, elave kogudus. Anyway, Pole tänu väärt, midagi sellist annast. Anyway, okay, let's go. But so Inglis keeles kõlab paremini. So where we are, See koht, kus me oleme, God is. seal on ka Jumal. Amen. The Holy Spirit's with us. Sest püha vaim on koos And meiega. as long as we're here, the Holy Spirit is holding back things. Ja senikaua, kuni püha vaim on siin, senikaua püha vaim hoiab tagasi seda kurjust. And while we have the opportunity, let's do everything we can to proclaim the gospel. Ja kuni meil on veel võimalus, me peaksime andma enda parima, et kuulutada evangeeliumi. Amen. Let's tell everybody we know. Räägime kõikidele, keda me tunneme. Let's look for opportunities to share our faith. Otsime võimalusi, kus me saame jagada oma usust. But there is a lawlessness at work in the earth right now. Aga siin maa peal on tegutsemas selline seadusetus. Our enemy has horrible Meie plans vaenlasel on kohutavad plaanid, because he hates you. sest ta vihkab sind. He hates humans. Ta vihkab inimesi. We're made in the image of God and he hates us. Meid on tehtud Jumala näo sarnaseks ja vaenlane vihkab meid. And I don't know how this all works, Ja ma ei tea, kuidas kõik see täpselt toimib. but I do believe in the power of prayer. Aga ma usun palveväesse. And I don't need to know how it all happens. Ja ma ei pea teadma, kuidas see kõik toimib ja juhtub. I just need to be obedient to God and do it. Mul on lihtsalt vaja olla kuulekas Jumalale ja teha seda. And if the church will get out ahead in prayer, Ja kui kogudus jõuaks nii-öelda palves edasi, I believe we can accomplish some great things for the kingdom of siis ma God. usun, et me võime Jumala kuningriigi jaoks saavutada vägevaid asju. And it will be able to hold back the things that the enemy is trying to do to destroy Ja see võib people. tagasi hoida neid asju, mis vaenlane tahab teha, et hävitada And inimesi. so we need to be intentional praying about our future. Seega meil on vaja jätkuvalt palvetada tuleviku eest. Hook up with the Holy Spirit. Teadmisega ja kindlusega, püha vaimu abiga. Let the Holy Spirit help you in your prayer as you pray for your Las future. püha vaim aitab sind, kui sina palvetad oma tuleviku eest. He'll show you the things to come. Ta näitab sulle neid asju, mis on tulemas. He'll tell you about the things that you don't even know so that you can pray. Ta räägib sulle asjadest, ka mida sina veel ei tea, et sina saaksid palvetada. And I hope that we will become the men and women of prayer that can be powerful and effective in our prayer. Ma usun, et Jumal saab aidata meil, et meie saame olla, we can be, That we can be powerful me and võime olla effective väelised ja when we pray. efektiivsed, kui meie palvetame. And so when you pray, I want you to know that God's listening. Kui sina palvetad, ma tahan, et sa teaksid, et Jumal kuulab sind. Understand the power and the privilege that we have in prayer. Mõista seda väge ja privileegi, mis meil on palvetamises. And when you pray, Ja kui sina palvetad, I want you to pray specifically. siis ma tahan, et sa palvetaksid täpselt. I want you to pray accurately. Tahan, et sa palvetaksid nii-öelda kindlalt ja nii-öelda täpselt. And I want you to pray with discipline. Ja ma tahan, et sa palvetaksid distsipliiniga. I want there to be heartfelt Ma prayers tahan, et coming need from oleks you. tõesti siiras südamest palved.
And I don't want us to pray those weak, wimpy prayers. ma ei taha, et sa paletaksid selliseid nõrkasid palveid. I want to read to you just out of James chapter 5, verse 16 as I close. ma tahan sulle lugeda siit Jakobuse kirjast 5. peatükis ja 16. salmist. And I just want to read it. I wasn't going to read it out of both, Yeah. but just for time's sake, let me just read it out of the aga Amplified. ma loen seda ainult siis sellest laiendatud pilvitõlkest. It says the last part of this verse says, the earnest and heartfelt siin selle salmi teine osa ütleb, et see siiras ja südamega täidetud continued prayer ja järjepidev ja jätkuv palve, of a righteous man mis tuleb õigelt mehelt, makes tremendous power available. selle läbi on kättesaadav imeline ja suur vägi. And so the earnest, heartfelt, continued prayer seega siiras südamega kaasas olev jätkuv palve, of a righteous man mis tuleb õigelt mehelt, makes tremendous power available. õigelt inimeselt, jah. It doesn't make it. Makes tremendous power available. see nii-öelda selle läbi on kättesaadav imeline suur vägev vägi. And it's not about having volume in your prayer. ja see ei tähenda, et sa pead kuidagi kõvalt või valjult paletama. But I'm talking about praying with some fire and praying with some passion. aga see tähendab seda, et sa paletad tules ja sa paletad sellise kirega. When we pray a little bit louder, sometimes it causes that heart to come out more. vahest, kui me nii-öelda natukene valimalt paletame, siis see nagu võib aidata meil nii-öelda südamega sellesse palvesse rohkem kaasa tulla. And I'm not saying a loud prayer is more effective than a quiet prayer. ma ei ütle, et valju häälega tehtud palve on võimsam kui vaikne palve. But sometimes if we can just get our heart into it more and just get alone in our prayer closet. aga vahest, kui me saame nii-öelda rohkem südamega kaasa mindud sellest palvest, mis me võtame seal omaette. How many times throughout the book of Psalms did the Psalm say, and I cried out to the Lord and he kui heard. paljudes kohtades seal laulude raamatus on öeldud, et ma hüüdsin Issanda poole ja tema kuulis mind. And so I think it's a matter of the heart. ma usun, et see räägib siin sellest südame hoiakust. It's about having some passion in our prayer. et sul on selline kirg, kui sina palvetad. It's about having this heartfelt, earnest prayer. see on selline igatsus, selline siiras südamega täidetud palve. And we're praying for our future. ja me paletame oma tuleviku We're eest. praying for what God desires to do in our life and around us. me paletame selle eest, mis Jumal saab teha meie elus ja meie lähedaste ja meie ümber olevate inimeste So elus. don't pray those weak, wimpy prayers. seega ära paleta selliseid nõrkasid palveid, Pray those powerful, heartfelt vaid prayers. väelisi südamega täidetud siiraid palveid. For us to do that, we need to watch and selleks, pray. et me saaksime seda teha, meil on vaja olla valvsad ja palvetada. Believers need to take our place. usklikud peavad võtma oma nii-öelda positsiooni, Pray about our future. paletama oma tuleviku Get out ahead in your prayer life. jõudma ette oma palveelus. And I believe and I know that we're going to have some awesome results. ja ma usun ja ma tean, et meil saab olema imelisi tulemusi selle And läbi. I believe God is going to show up. ja ma usun, et Jumal ilmutab The ennast power of God. Jumala väega. God's angels are going to show up and do stuff. Jumala inglid ilmutavad ennast ja nad teevad imelisi asju. And the plans of the enemy are going to be stopped. ja vaenlase plaanid saavad peatatud. And the plan of God will be ja done. Jumala plaan saab täidetud. And I want us to be the people that are praying about and doing the plan ma tahan, of et God. meie oleksime need inimesed, kes palvetavad ja teevad Jumala tahet. Because we pray. sellepärast, et me paletame. Because we pray. sellepärast, et me paletame. Because we pray. sellepärast, et me paletame. Amen. Be a man and woman of prayer. ole mees ja naine, kes paletab. Because the prayer of a righteous man sellepärast, et õige inimese palve is a powerful prayer. on väeline palve. Hallelujah. Amen. Would you stand with me tonight? tõuseme koos püsti Let's pray real ja quick. paletame. Father, we thank you so much for your word. isa, me täname sind nii väga sinu sõna eest.